Evo nas ponovo, djeco draga, Boris Gečiterija ovdje. Skupili smo se da bi ovoga puta predstavili ovo. Jedan krasan tablet koji će se uskoro naći u ponudi domaćih operatera, a pretpostavljam da ga možete u dućanima sa elektroničkom opremom već nabaviti. Ako ne, to ćete moći vrlo skoro. Motorola Xum. Jedan krasan tablet sa zaslonom dijagonale 10,1 inča, koji vam daje razlučivost prikaza 1280 puta 800 piksela. Idemo ovako redom sad. Svašta ja vama imam reći o Motorola Xum. Prvo, što se dizajna tiče tu, ja ne znam, nema čovjek puno oko tableta šta govoriti. Zaslon je na većini, ono ne volite da bacam, ali evo, bacit ću, neću više baciti, obećajem. Gotovo svaki tablet je komplet, prednja strana rezervirana za zaslon. Tu imamo jednu malu kamericu, to je 2 megapikselna dodatna kamera na Motorola Xum. S ove strane nemamo ništa, sa druge strane imamo tipke za pojačavanje, odnosno stišavanje glasnoće. S gornje strane imamo utor za slušalice, utor za SIM karticu 3G varijanta, znači Wi-Fi 3G. S donje strane imamo USB za punjenje i svakakva čudesa. Sad, Motorola Xum. Ovo neće bez svašta nešto vidite, ovako to moram držati. Prikaz na zaslonu je odličan. Ovako, znači sa stražnje strane, to sam zaboravio reći, obično svi tableti imaju gore ili lijevo ili desno tipku za paljenje. Pak Xum ima sa stražnje strane. Znači ovako kad ga držite, odmah sa stražnje strane se aktivira zaslon i sam uređaj. Nećete ništa moći vidjeti. Ok. Motorola Xum kao i dosta novih tableta pokreće Android u verziji 3.0 Honeycomb, koji je specijalizirano krojen, znači za tablet računala. Koliko sam vidio, koliko čitam, naokolo Motorola Xum će dobiti nadogradnju na Honeycomb 3.1, za sad je gore 3.0, zapravo navodno je već dostupna, ja na ovom testnom uređaju ne mogu je skinuti, nisam želio petljati oko toga previše. Ovako, znači, Motorola nema ni jednu hardversku tipku s prednje strane. Ove soft tipke, znači je smjestila tu s lijeve strane. Imamo back tipku, imamo home i imamo tipku otvorenih aplikacija. Ovdje vam je polje notifikacija i sat, uobičajeno se gore nalazi, ali evo oni su ga stavili dolje. Nema povlačenja i toga, nego jednostavno kliknete na nešto što on vama signalizira dole da se događa i to vam prikazuje. Sat se može i ovako se to može prikazati i na ovaj način. Ok, idemo sad dismisati to sve. Dobro, popis svih aplikacija nalazi se gore. Znači piše apps i tu se otvaraju sve instalirane aplikacije i ovaj mali plusić sa strane, mali plusić sugerira da što god želite, znači od sadržaja, dodate na jedan od 5 dostupnih zaslona s gornje strane. To vam je to, znači sve je divno krasno, sve to lijepo izgleda, on radi, on čak prilično ugodno radi, nema previše zastajkivanja, stvarno nema nikakvih problema u ovom nekakvom surfanju, pregledavanju YouTube-a i sličnih sadržaja. Ono što ja vidim kao zamjerku ovdje, malo ću ga ostaviti da vam baš toliko ne blješti, je problem što Android Market kao takav nema izdvojeno, znači bar na ovom uređaju, koje su aplikacije krojene za Honeycomb, i za ovu konkretno Motorola Xum, a koje aplikacije su namijenjene ostalim smartphone telefonima i manjim uređajima manjeg zaslona. Šta se onda dešava? Onda dolazimo do toga da aplikacije izgledaju jednostavno glupo. Evo recimo Seismic, koji ja volim koristiti za Twitter i Facebook, izgleda kao na
bilo kojem telefonu, znači nije prilagođena tabletu, ona radi bez problema, ćete sve što inače radite sa ovom i sličnim aplikacijama moći napraviti, ali ono što se meni ne sviđa je što to ne izgleda lijepo. Još jedan problem koji sam imao sa ovim uređajem, a to je, postoje neke aplikacije koje su posebno skrojene za Motorola Xoom, pa i ostale Honeycomb uređaje, tipa Pulse Newsreader koji vam omogućuje da lijepo gledate sadržaje Google Readera i ostalih izvora koje napucate u njega, da to gledate lijepo složeno, kao ona Flipboard aplikacija ako se sjećate za iPad. Jednostavno je ne mogu instalirati, znači ja kad idem na Android Market, tražim, evo recimo konkretno, ajmo baš taj Pulse, dobit ću je kao rezultat, vidite, i kažem ok, daj mi Pulse, free aplikacija, divno krasno, install. The requested item could not be found. Iz nekog razloga neke aplikacije ne mogu instalirati na ovaj uređaj. One koje su, kao što sam ranije rekao, skrojene za ovaj uređaj i za Honeycomb, prilikom instalacije mi kaže da nije podržana Hrvatska, što mi se također ne sviđa. Problem sa izgledom aplikacija, mislim da je tu Google sam pogriješio, s obzirom da je prekasno, ako se ne varam, ako sam dobro pročitao, prekasno dao developerima da se igraju sa Honeycombom i prilagođavaju svoje aplikacije njemu, a opet s druge strane pretpostavljam da developeri žele pričekati kako ide prodaja tablet uređaja sa ovim Androidom, pa će onda prilagođavati svoje aplikacije tome. Sve u svemu, to mi se jako ne sviđa. YouTube samo pokrenuo čisto da vidite. Dobro, whatever. Evo, to je ukratko to, cijene konkretne ću vam napisati. Znači o čemu se radi, da vam malo još navedem tehničke specifikacije, ali koje ću vam ispod teksta napisati. Dakle, 10,1 inčni zaslon, 1280x800. Imamo 2 megapikselnu kameru naprijed, od traga imamo 5 megapikselnu kameru, to sam vam pokazao, jesam, sa dvostrukom LED bljeskalicom. Tako je, gore Android 3.0, unutra je GHz Nvidia Tegra 2 procesor, jesmo na home. Imamo GB radne memorije, Xoom dolazi u kapacitetima 16, 32 i 64 GB, utor za microSD kartice i tako, svakojaka druga čudesa. Malo je teži od iPada, 730 grama, iPad je 600 i nešto, ako se ne varam, 600 i sitno. To vam je to. Nemam zamjerke uređaj je super kao takav, kao i svaki tablet, vidite prste po zaslonu, to ćete stalno brisati, to se morate naviknuti ako nabavljate uređaje ove vrste. Uređaju kao takvom nemam nikakvu zamjerku, ali Androidu kao takvom imam i činjenici da ne mogu instalirati aplikacije koje želim, da ne mogu koristiti aplikacije koje želim, one koje mogu instalirati ne izgledaju mi lijepo i tako dalje i tako bliže. Eto, Motorola Xoom. Trku dućane i trošite pare, kupujte, ludujte. Pozdrav!